ekipi rukometnika kluba Saljut Slovengradac in rukometni klub Trimo Trebnje. Dajmo velik aplauz za obe ekipi. In zdaj pa predstavljamo še ena sodnika tega derbija. To sta gospod Miran Terše in gospod Aljoša Žiger. Delegatka gospod Najman Prilić. In pozdravimo še rokometni klub Trimo Trebnje. Številka 1, Rok Jelovčan. Številka 5, Matic Ferenc. Številka 7, Marko Radel. Številka 13, Rok Skol. Številka 14, Matic Kotar. Številka 15, Jurek Suši. Številka 19, Filip Pasni. Številka 21, Gregor Potočnik. Številka 23, Uroš Udovič. Številka 24, Klemen Sašer. Številka 29, Jaka Ferkul. Številka 41, Teuš Grandovec. Številka 77, Luka Korjačič. Številka 94, Ur Brana. In številka 97, Žiga Urbič. Videoopel Marko Tomič. Potem bo še naš Rangel, pomočnik trenera Marko Bezdarčič in trener Roman Šabrič. Zvezdi navijači, Slovengraški Orli! V prejšnjem krogu nizali so se navijaško zelo dobro izkazali. Orli Kisne, da vas vidimo, z nami tudi Matjaž Zaloškar.
Seveda Zawalovalnica Maribor. Restauracja Sarin teraz odbija gośliwa Marka, który wyda na Akademii. Inaczej nie było. Adres otwórito Montevideo Zdruni. Okej, Lipa Senagro Turni na Tomaci. Trenesowic, Seremoczna postawa. Szum, Czarny, Rolniczy.
11. Zajmuje tylko numer 40, Tosz Randowiec. Zajęliśmy Sylwii Luka Bojaczyk. 4 godziny za własnym. Bipa Kromosela, Zadek Szwika 4, Druga, Hornik. Wszelkie rozdzielone kosmo, świetny Luka Bojaczyk. Wiele potoczki. Siedem Bogastą, ale Janek Lubusznik, Lysek, Kevin, Saszek. 3 spotkania z Bogastą. Rozegrana, zobaczy do tego wybrać. Rozegrana, tyle wyłączna.
Jerusalem, Europa. Imamo kaže prva direktna gola, kada dio domaćega trenera Sebastiana Sovića. Se la cobraba. Dale, Nico, justicia. Buena.
prima zona, vi vedete Riccardo Renzi. Prekršajte za Rumen Privastnik za Novegro. Gajvali številko 15 Jure Suši. Rumeni potomki domaći dobiju da igrali tylko 25 Sean Jean. Zagrajte za goste, zagrajte Rok Skoro. Zaduje Brania tylko 7 razy Luka Kulaczyk.
Igual que los siempre lucro político. I nasze na takiego domaczego trenera Sebastiana Sawicza. Ja, Mikro se to dynamaz prvič. Vraća na napravljeno, postavim se i krim, dobro se. Idec potišuje, stiče do jedna, do rada. Jednog podove kažnjena, sila. Zadnje minuti po počivali hráč Vektora na 20. Gregor Potočný. Kým padová na roke. Za naši Vekcia. Vojko Cimeš. Romana Šabrića. Gracias.
această viață. Union Sushi. Nu mai necătăm. Da, vorbim câteva și câștigă azi. Big Rose. Joga já, do lado de aqui, bom. Queremos dar a conta de que este time tem Pregășeca Sidenetrocom, Reactivatul de Remenicător, Domnule Iure Șaut, Sedemică de Cuspușau, Iaca Pârcul, Rati Pausori Domer. Zălele, Iaca Pârcul.
Festival Protagonații. Amico Festival Protagonații Mișino. Și stai, poate să întâlnați aici. Zahvaljujem. 6 metrov, številka 40, Teuš Galdovec. Odličava Marači Gonati, gremo zdaj še takratnih karcigu. Zahvaljujem, Jaka, Petku, 18 proti 1. Danes pa je številka Marija Plišek. Siete tutti marcia di questa piazza per la capoccia sa. Credo sia domanda, davanti si dice così. Il gioco lascia.
15 sekund wygrany. Prepoznaję do tego gry, czyli Łukasz Szysta. Hajde! Lepa banda, pokażesz tylko 4,90 brona. Na drugiej stronie pan Brana. Ja, okej, robi się ręce na brawa. Teraz jest ten punkt 6.
Zadevuje Gregor Tripler na dvarce, Gregor Potočnik. Goste imajo prvič na neki 8 zadetkov prednosti.
Podločný. Minus 9. Čičič, Mirko. 16 minut konca. Minus 8. Šiamuša. Šiamko. Dobitý švady za jedné, 4 dvajci, Klement Saši.
Igrali preko 77, Luka Parančić. Una parte Marci.
in the back. Postaje na 34-20.
Privoljuje. Evo što se Radovec. Luka Bojančić, Dimitrij Kazni, pa je prvači tudi ugrali s Lukom 25 Šolžan. Ćemo za nama prima dekne. Evo svačani se odbija za naše mačejnake. Evo na drugi strani številko 77 Luka Bojančić. Goste ima danes prvič tudi 10 metrov prednosti. Sreće ne počinamo, tako što samo 7 metrov za domaću ekipu. Izvajajo Borčić. Sedaj bomo podelili še medalje za najboljšega igralca v vsaki ekipi. Medalje bomo podelili nekdanji župan Matjaž Zaluškar. Pa bo povedal, kdo je najboljši igralec pri ekipi Trino Kremlje. Torej, najboljši igralec pri ekipi Kremljeva je bil igralec številko 77, to je Luka Bojančić.
Marčić, pa je do pitanja za Milu. Dobri ukon, najboljši strelec prve